Yang kat pacaran sekarang dah kapal kalangan kan untuk bayar sama saya pun. Bayar bisa ni supplement dimpak kalangan. Dia akan kolokol. Dia will know. Dia singakin know. Kita kat panawati dan kau itu. Jual sekarang dah wow. Yang kat coba dirai senior kan. Dan memotong silu. Dia mouse man. Masa balap. Tahan pingkan. Chairman and memotong silu. Mayo Panaranwood, Melon, Kuchay Korus, Mayo Panabar, Kuran Fort, and Kilgasu. Sabal Macay Oralapo, and Masani, Kumay Korus, Butan Pan, Sapa. Kumay Korus, Butan Pan, Sapa. Even a district of Brella, Prachay, Yasong, the Kaula Port, Katinuyata, Katinaramas, or Katrio Manaman, Uset, and Ababali, Mutuan, Katrio. Oniaso macam binaramas, absabegia mana port leu kecisa, mana manuat, meliada aramas, yang kafir berorosan anturan sampai. Port kecil kaptoisan, binaramas, nan mutual peki, aramas esoja kapayata, sabulman port pesan, pesan. Amituan yang kaptoisan nan mutual eliten, penport bilkacin. Berada aramas. Kau sejak kecil dikit melihat sebelum keberpintan lebih kecil. Aja cel tiba miaya. Kalau kau filmen kita yang berada pada. Jadi ni kecil berada. Takonya, yang kat kata rela, jeros, yang kat sabreto, dirayakan, dosanya bantu berada. Kesempatan main ko sabal macay usan kawin. Berapa sarawi kita salayang cay benport na masani. Ang pameme lepan pusundai anan musul. Area kesempatan na sabal macay usan kawin. Nituan Jesus ektor sampa wapat patangki batak ang kamu. Sabal man kot masep omiray mesu sagot niyasawo. Gay masasal na sabal macay usan kawin. Bendikitimos dia parentor de Jesus waito kasalayan Jesus may iray son kaway at may susakan may iray kaulan may susakan iray parisikan iray wewe is Jesus iray kamelele may iso patago at pagkatar kosang red coat pwede sakli sa balmat to manamanakan at pwede katinuya may iray kamelele no coat katinuya. Main ko nanwasan kaway at kesempatan pwede nituan iray roragan sa balman ko nase apuray sosamen kamelele pwede tayo sa mga aramas pugat parisi so kaway iray kuya aramas makin mamalapalan kapwepwe rakamoti orawiyak yung kaway sa kanagan uray na susko niya so may red ng kamelele na Jesus nasa balman ko sa kesempatan pugat Aramas walapan mengrung irai. Ayat kesasan dan saban matewasan kawin. Jesus pengen masanya dipilih. Utan itai kumai bimele. Kumai tanah, kumai utan balik sapa. Pwede menau mengirai saban mati jual yang ini yang so. Ececeng price berkita bertong. Tamat emuya aburai itu berpanjang. Kapretong cai solan ranu. Kesempatan yang saya lihat so nakate menurut enterprise nasi dokter go. Kita itu lip salsalki ada nakate. Jesus asali umai utan paling sabar. Jadi bagaimana kesempatan nasi sabar macam wasan kawin nasi usai. Dia lihat so nakate men. Aida nanti kawin Jesus macam mem. Mesoti sabar, mesoti bar. Kalau Riay dan bagabay si dan nomor susi. Dikitimos luya pete buat le patron kamene le wewe jamon e bani sata. Beni pete ni ranchise. Jamon aramas balaraman e baka kurem tanong na pete ni oklem sapa. Aye Jesus kecil sarang aramas ini kunci satu. Untuk pengusaha aramas. Oh, enggak.
isi yang mau susilu. Icai letak pakata, dapat macam sang kawin orang lap masa ni, umai utara nani utara panik kata. Wetak kuya, dapat ngomong semua, dan kawin dan silakan ngomong. Yeje, icai letak kamera le, meskipun sekali, icai letak kosong kamera le, icai letak pakai, ale insabat, icai letak bilang.